Evidonge sinyale wao hawinji ikakar jonda shabahara yamba leo awonge ngarjo hendar mwezi tendwa 2000 sha ngarambiao waivaze damo matoni wafikirio ze omtsahoye ziunu ngwajo huziswa wensunku au zingwa fanyao besengwa dhaniyo ngwajo henda beboni Rwambio kaya mlala mfikiri mwende manamini mfikirie hena upeu mjo kaanza mufikirilie sha lazima rehensi zenyi shahidi nukto handani ilirende hana mnejo kahau pesi au kantsujwa kangwa joshinda wardi isinyalewa ranzanu kutoyabo yahopa de wahe aman rikalilie enamna ya bidirienshi uhuswe mijiyo ntipia harimwenga zija maksus hunu hamaham enukto ya bili ihimi hakuyu harimo uhadharisha zemakri za pangwa au zifikirilwao zije zifanyishihe osiku waheze voti zile yenukto yararu rone sokaya hema bunjilio maili yafanyishiha lazima ritsungue wandu angalie hefalikia hema bunjilio yanu eya birije eya jaje ezambishihaje ezakafikirilwa hindi enukto yane dezema kri zilone jeunesse mwanjie ikao kwa tsulala ngwa kwao zensuli handani zevotizoma halani hunu zikazekifu zevotiza mbeni banu ngwendao mbiyo ata mpakani zevotizaho mwoni mwambeni banu ngwendo mbiyo wazikazekifu maana nusu ya hao wajinika konfirmasyon kama mijini hao heheli wakao henda usoni mwa mfaume ne mwana mfaume ne mwana azali wohenda ukangwa union nzima ya hea mahame batina wananyao waserse hunu mjini abonge zembio wazendao zevotiza hunu mjini mbeni zikaze kifu zimenyehe kabula zangamie zitikemegolmo jowaziwa he beseye wakemaki nuka mu mijini ha waundu vuazi inji hano wanduwa serse hunu mjini mbele omuhimu ngarenda hanzima ukaya rimwambia ni karora tsumwambiani ukaye uloka ngulie mwekevu irumbi de ulu mvunza mbuli ukama shashi ya hahe uhusuma uzambwembwe wamba yekamba ndongoze jaji rizitije mjuhamba kamjambiwa haukaya ajwa mwando woti mjizi emjizi wando ngoyo ndeuzi jo mwiso yeujwa zatsubira yeurambwa ndongoze jajiri abange yo wajibu rikalilie nusu ya izo rifikiriyo rizijwa uswanti pia rijuoka mwanadamu yeka fumba hindu rijuoka ye amani yoke fumba hindu ke badilwa namba hindu ke tawulwa mbandongo itoka uyonzi abonge wanzani watukufu dokaya rilawari mwambieni video sinyalewa ukaya muhajana zevoti za kaubira hunu basi zevoti hizo ngabwana nyasi mavu ya hao heze nyitungu za hezabira kwa jazo na maswila haritsanganyihe sina wandu wa hunu mjini riwombi size babire amani harumwa zevoti zile nusu yao kwa jajibiwa baadhi yao warirongoa nayi baadhi ya hao warni kama kunobi omuhimu rimwambia nukasi ngabora amino wizani ukaya do maswila haya urumilia wanadamu harimo mujitama wonse pia hizo wizani wori ukaza wizani ushimia ya ukange wajibu riwenga riyo wananyasi ukaba no Kiislamu yonde yate o binadamu wa utaha amanido wate abonge ikawa wajibu wananyasi wao
he fikra njema waifanya ukaya rikeba zimasinao ribirilieze voti zila zende ha amani ikawajibu au kamzima ndawaka urongo ukaya ekaba do fanyisha intervention hezeraji nezenyitungu zilona wana wambe wariposte usoni mwele jeshi lijobjara mwaze voti hizo mkinile jeshi hojidifanya tawatawe iyo ladhima watowe risasi ekaba ridiba paraswa mzima yabo hatsotwa giyo wajibu zila zirejei na mnaje giyo wajibu nusu ya wandu yabo owatsukawa undwaneza ajalizila wizu hauka iyo nde namna ya ajiri abonge keza ajiri zodarasa abonge bwelanzi yakalikuwa sahayili hondi ho mimi nakawona mino wakubali rimwenga riani ribirlaze votizila abongenga rombo mnyezi Mungu ikefa likimwona omwahaula yonde fali kimloni yonu mwaha dukaha ndani hadani de ama haukai rizaba ndokaya kondisio ijipozeo ya ukaleo ngabashindani wao uwaziri ndo tunda lijohuja eka Muhammad Shafiu hahundu eyezi hahunduze voti zinu o waziri uwara bango wani wao neze janibu zonti pia za kiserse abonge ejene simwanjie wao wajinika garanti mwa mijini hao hola mwajawiho seleani mnungu ihote shangabo mnduikawa sata sinyetsirukaya yo hamidunatawe baka na hunda atesho ya johunda kana ushihunda yo hasange tayari za mnunguzi kiri haukaya ngwanzo wabaliye mtango ejene simwanjie wabaliye mtango uliopando wa mwana huendo harumwae biro national wende wajitafautishe ebaina hao no wa kawana nyao wahe eserse hunu mjini mbele embwana iyo ihi mito wanyonga baadhi ya hao hunu ya mahame kwa ati tayari ne embwana hera nuvo inu waungwa wanao no shababi wa serse hunu ngwe chandela ombiyo shaza hao hauka kwa tuamini ukaya nari rumatoto era nuvo iyo kwa tu yamini iyo demane kao ngabo wa ndoaduhazi wa serse waremanao na majweni wa serse hasibabu ya ukaya ngwa tapala nao harimo utsahayezi omuhimu armwe mijahe ya mahame kamili sairi ya henga zijenne banu ikaunga bovote harimo Komoro dousa nari mwambia inukaya narendendo haupole handanire shele ukasizi umbera umbani Mwenyezi Mungu Subhanahu au kabanu ngabandu deja walo makafiri zakili shaye magobo jao ngadingo hendo misiri rimambe nukaya na mdojo kabanu mpara mashahada maili mrende hazisila mwamba ukaya wa uadilifu uondo uhutaji wao mwishia ye neema ya amani enamna ya valorizewa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basinga amombo Mwenyezi Mungu formili ereirumia omahaula mbeni hunu engazija kamili watukau aminuka hunga hujo biravoti ratsanganya yemasa ho jimlifu no wenji zevoti zilazabira ha amani zarende hapicha ikao kalijaka haminilo basinga rombo Mwenyezi Mungu leo msidetourne ye fikra makaniyo msidetourne ye fikra makaniyo mzubu harima fikra za ukaya ngebidiyo rihunde zevoti zinu henna soliso yofanya rekayo ombire rekayo nje abogenga musuyo ekaichoka iwasuli daraja ya ukaya sirijoka hanzarite amani ribirilieze janibu zonti pia sinde rijokabwa hari rikeo jumosubirisho wajoka hanza wamane ikamgwa beze watimani shanga wakati rijo urenga position renga rejanibu nando wakati rijoho na mru habenwa makri ya ukaya nge tayari yafanya fitna bajuhe fujumbi hunu mjini mwanadamu huo ngari mrumi yao ni serikali mwapareha uharaka bae kondiswe kao ndo mwajaniyo
ukaya hena nruno mtsango wa hao sisi ngabora usiyo wananyasi ukaya eba tikerika mtsoranti mdungwa abo mwanzo mdungwa she kondisio yoshinda parce que condition ngyo zero mimi hobi misamarifa hangu naona Burhani ya atende na Burhani kaja fanya kampani mbeni Burhanala waje mbeni haruma kampanya ambiloka hunkautu fanya kampani hajili ya haruma banda la mzee wangu Hamidu Ashraf ija surprise ile jiri hetikadi Burhani honruze voisile est-ce que c'est possible ani haruma wiza einu tsingaya kuhuru yani kwa nyendo ya kilo 2 ipu eyo njoka puli haji eske kweli nuko ndisyo yo mruja sana yaoneka kweli bon sino badikangwa paseo o miraki shai hakika hunu mjini mbeni oka eke sirikali na mshendo aromwe siyandu restimeo yo statistiki harumwa faliki dokaya eske homru kantia ta solution ya ushinda ya hunre voti ani e parti serse hoshinda wa jifanyilie tartibata wa hunre voti mbeni wo washinde Hamidu mbeni eske haruma kilillahi ya Mwenyezi Mungu no binadamu eske ngabo solution bon ekaye pensengi o miracle no Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeka zimshinda sheka logiki jao abo logiki yo utsa yana sibabu ka logiki ya sibabu yonga nzofa limange na ankilinji eske ankili ya urumi ata mroshinde ya shinde Hamidu karihila zevoti hunu mbeni ani parti hunu mbeni eske gejoka ujaje alors abodo banu mimi lo mhara parce que condition hiyo gyoture emane kabo buha wandu ngwanzo washindane ne jeunesse mwanjie harumwe ya mahame inu icho mkinishiha nsujua inamna imijiyo ya kanzi sha icho mkinishiha jeunesse mwanjie ho mijini ho washinde watatema krizi lonziro Allahu alam sha icho mkinishiha washinde watante parce que omba banu jeunesse mwanjie wafaliki kontra he parti serse yambeni wawafaliki wabalie natija zijoka luru ziwaswili mwe biro nationali wende wambuka wanti mabani hato mtsango watu tsawumu alors waomi jiminji watsanganyana kontra he parti serse heze biro zambeni ngaro nao abonge dukaya eka ye solution hiyo yembwana yode yanzo ifanyishi abo minga mnasiho wanama wa hunu mjini mbeni surtout de majweni hamadami walo harme parti serse mbeni ezampasani do henda mavoti mfanyeza sharia shekanga bo wandu ani musuyoni walo tayari warumie tu henna armu jokangyo possible wanzo wa irumie usiku huo henna fikira harumao ijoka yo kaiwanike zavotizo nga tayari werumie nganusiyo shababi surtout dauna participer haruma mona nominanyi ya utsaha amani zavotizazi bere aman ngani musiyoni mjekarte usoni mwezano ngoyi ane sayom tanze parti ya hanyo hata mka tayari mshilie za limite comme eux khatwari ngyo ndaba khatwari ngyo ukaya mkana muda mwinji ani musiyoni harimo mjambeni won salamuranzi bonjour ikanziro hotsokanyi wandu wasersi walillahi alhamdu wanadamu wenji wandiso distingue baina ya mndu wasersi na mndu wasersi ngabo wandu wasersi bokao Mwenyezi Mungu awanika rahma na irumbi mabani hatu mashoni kadri waloho mjini hunu aba hangu ashidowe rongoza wandu wana anta wandu atsanata andu kuume washindo wakanti ntoka juu walimba hindu au wakanti tengweni wambarongoyo izoka jakaya abongo wasuyani hambi yao inu siasa ngiyo leonge juka maudu na siasa yonge hutajia wanada base kango hutajia wanada mwa maudu tawaze fikira zokaya henna fikira yofanya taunrevo tingo tayari wifanye ba abonga bojuka khatwara
ni khatwa dukalantiza parce que wanra duhaziwa he serse wanuke jaladhimu ikeleo wa mrumiao ni nyima zababi haumnika ni fikra za kihalezi la ukatute possible ukahena tule moyen rijoka hanzari rumie nori hunde zavotizwinga bido rumie alafu mkubale solution hiyo mimi ngani paro wandu wakao ngwa aminiyo fikra hiyo nuandwe kao mripara haruma muonano rijerke bazimara ma amani na mdojo ka isiasa kenda hisabanu nyandu maudu mjoka nza mkema dhamana na mrengezeza hanyu mtimenyelewa ni wandu wakao zao zibirikado zinji mkini ngwanzo wardiwa tante waoneka ngwa joshinda rifanye bano ngoyo na abo sisingar la hao kaya aminu ukanga bo imani ya mwana muhamahame ya ukaya gujwa amini mru yari mru gujwa amini mru taho waziri malatso manu kabanembwa na hezevotizim unu waziri wa Prometeo ukango joba kishamahame enda hu abange henna ndungwendo zembiyo za hao wa utahe he hikima ya hao neze fikira za hao abange o wizara unu utikengama na mji mzima rumwe miji ya mahame wati hadamu babo amtomithalisha oka Mwenyezi Mungu oika mjamwamini muamine dunia yode mana mdota yarimfe hiyo shena mduikao Mwenyezi Mungu de yatende bwefuba juhahe abonge harumo omo wahe imani ngo nawe amani yonde ya handani endaba vote endaba kalensi ze vote na umweshele zanu kaya harumo emijimi rajina mrati wane ukale onge ho mjini hao mrati wane ukale hundo mjini hatu nga mfanyozo na nzao ijo mkinishiwe ukeseleani wambeseleani we waserse wende ulono wanro wenji wende ulona zemfuyu ijo mkinishiha wanze utate makri za hanza ubazize o wajoka wo wa hamidu akarihila harumaze biro haujone soka ho mjini ho wende ulona zemfuyu shanyi kamjesali joka urumiziwa haukaka bat enamna mime faliki yangu no nawe heli zanongo za zimba ekaya mwa ukaya selani hamidu nganzo abaziziwa eba kabana ula wa magari mijini engari la selani ni wandu mjoka mathalani ngani selani nga mwanzo mwa mekundi mnabiwa emana ngebido mwele wandongo yode khatwari nso yanza nganyina fursa nzima harumale bafu normalement kamtina mvuyo sha nganyina serikali enga wetayarufanye provocation ho mjini hanyu ubishwa yiho ubihwana mnayoziro serikali ujushilie ijesi so mjinanyu zaha aunga wetayarurumie hikma ne fursa yokaya na zende heli Mwenyezi mwanzao ntitate fikra kishetani ba izono nao neza tataya kerini fikire za tatabe zono nao izo sanga ni wono abange iyo ndiyo lo wajibu mrata budeye dunia hakangama ne akhira awajo kangama no mjahe swaza haukai jomkini shango jelezo kaya henni zijo huja ngawe na yezi ngawe na serikali abo harumwe hikma yuajibu nelezo walona yezi ondu waji okaonda ukongo utajariwa tsirenongo okaya wanruji bwana wende mahakama nonga monawo ke pouvoir mkini mwihunde abo nyide mwala anyadhi muni musuyeni hakuoka haruma uhara ulo 100% nyinyi nyikamri nyide mtso nyikamkawa hara hauka mjora mtijofungwa nyukana tomokaka mnafungwa mjora mtijofumwa nyinga nyitaruka nyisuruka nyitside mjofungwa mjora mtijofungwa nyitaruka mnafungwa alo abonye iyo atayari idelo wajibu ni musuyeni hakuyuka ya mtirumiyeze solution zonti pia na mrumieza solution ezjoka na baraka shaze solution za kufanya tule mwe impossible mshinde iho mtojo shinda yo khatwari nziro iyo khatwari nziro alewao iyo khatwari nziro yabonge si wanadamu wa wizani rijipositioneje ejamandami rihimi ritundeze votizino enna sursur johi jua ya ukanga wa mranzo afanye makri yongi wajibu ngarjoka urenga jani bunze ekaru nrukawe mruwa yezi
wende ulo tayari ufanya sacrifice wasihe bwana abo lazima rengarie jani bwe rojina ukayende ilo na haki rubi hendondo hata zembafu za hozi jijue abonge saila riparema shahada rilinde magari ajo kaujari hunse kafa ya jari dari hunse kafa ikambeni awe kamjimraji ne ka dihozi jojir shasi rahimar jari kense arma aman ngarjo hengaranu sabo rimvunze nizembafu ekanda nyiwa hejanibu ya doktori nyide mwanzo mtante mathalani kamtsina haki abulati mangarjo hengaro hujoke haki beshwa kwatsina mvu hunu mijini hatu sheyo ndena mnaho wizani shemana mto urongo le janibu ya doktori Henry dabu ya kaya as aruma mabaki ya jana ngwamilikiwe mengo shendana shenda ya ukaya mkini wazi hunre harabaki ya mengo shendana shenda abonge wanungu anzo wabirilie eshawo shitibwa harumaza ankiliza hawo kabati mrutu amine fikira hiyo abonge mkini wanu ngo arambuwa okaya ngasinendo shitsa hawo karnabushihunda mpaka runduze voti zinu solution Henry abonge nga mtafadhali mrati kena mahamengo mirandar hajatso nga wandu wa mahamengo mirarusiha hawataharuma mashaka holanyi mkao detourne zipande na Mwenyezi Mungu Subhanahu baba kamtswa abuda on kamjapula mje duniani mje mwabude Yesu au mje mwabude unru huyu uadilifu harma hinna banu jawka wa wajib wa dhulmu muharram fi kulli hal abange dukaya rike harima ujitartibisha ukaya nambirilie ejoka vota voti etujoka voti yabakisho hao yenukto yabili harumwe amani dokendri zebiro hunu mjini mbeni zidoka haruma mirambali na mbali homaha wabira ularaka uraza votizahe maraisi nema guvernori vajanda ziyauka narzibehe ekol primeri hula tera habo hazingiziwa eketsoka ngabo ando ajoka hanza waritabishe watefu jumbi shanga rjo wahirizi difai heze pado zilabo zazingiza hu nyide mwatsoto we fikira hawanyi nusu ya hanyu fikira yerifai abonge babuha nusu ya waandu alhamdulillah kwa tsaro mwandu wema na wavumbani wa juwao na mjoa niko shahidu soni Mwenyezi Mungu ka wandu wema minti njara mwanongozo kabo minti mengo madungu jirezo no kai na mdolo ari mweserse shoti hindwa no yorezo no makikabo abo hangu juu etindo handiyo shanga mjokanga wandu kao oti hindu harumale kungumanyo yilo tena mwambionu ka izo wafali kindi izonga utayari walele dodo nsungu abonge nekeo banu ajo kabula asuri ngabo jofa wandu batife wandu mpaka walele dodo nsungu izo kwele wandu wahe shati na ukubali fikira ukamra na woti hindu fikira yongo jojokaniyo na iyo fikira bokoyo hanzo ambwe ni mrulo na parti uyanzo abowe kana paranza mrulo he parti yenu yo de hali wo shami mimi mintso haruma parta mjoka bdoje zake sina ujojirezo ne sawanani abonge walillahi alhamdu kabati mndu harmo wandu na wa komi ujaza fikira za hao walo harmo parti ya serse hunu mjini nawe shiane fikira ya ukaya ngebidori dispatcheze ze biro dirzito wotera zitike hobohoni hula hankili yokendri emano wazaze wavoti massivement harimahami aruma buruhani ze voti zila dabo yako wazaze pia ngwafalikio sa hotera hena ya tuji parisaru mwele le fuko linu ngutwambilo kanjale fuko labili hendaji hundu ulavoti alori ke omjambeni unu wendo anzaba ke biro mbeni 5 biro mbeni 6 komru mzaze neze tabuzini ne midu miziro neze guti nele dengi jinjilinu komzazo joje biro ya mbeni 5 mraya wajuyu ya jambe ambilo kati hiho halafu ambilo kaya ngebido ya tante yende ya tante kange haruma biro ilombeni sisi mathalani au mbeni do la dhimare je hawe ya lali au ka ranzio kwatsu na intereshaba mwanzo wane na madhara abo haruma wanu ngwaona akiruka abo ya joka hanzende avote hamido wenji etujoju unrahula ngujonda junda hunda jeni halafu yo bingoni mweze fikira abonge
na sisi amani ngario nao hulatera arla nao amani da hulatera hondi ho yafa ila dimarreje hula abonga mtafadhali henna mzeulu na mnafikira mtiti utwanza fikiri henna na uyo fikiri no bora ito kamrahu da zavoti mimi ngamnijua we namna hangu kairira mbila na za kweli mime kondiso yokaya yeserse ya hunu mwoni mwambeni mramporte baki ya jinji kwenda harumaye mbalie voix injo do bureau national. Pour moi c'est impossible nsuone mathématique yo nsushindone question yo namne joka résoudre kweli ngamjo urongozwa nayi eske koli serikali bidi ya mwanenije position ha parce que mimi wami eba wananyanyi walo harumwe parti serseyinu walo harumwaze yezi walo mawaziri baka mawazira mahame eba zintside banu wakanza wa mreni kwa jaka hanza wareme omji unuho ziro lebangu zinu nilifanye mahami njira le jaka libanguha mjamke jau parce que minja jolewa wowe serikali wao ngwele wao parce que serikali wao nao uziro wa munrani harimwa mji wa mbele na nzida bala hata mpaka leo walillahi alhamdu Mwenyezi Mungu ajelao mjambeni wanike parti serse fursa wafanyele bunjilo lao harimwale bangwele mgamiji ilo lao ntipia sha owenji do wakauli miliki walizingara hauziro bonge kabajaka mbwana lokali fanywa hamvuyu Mwenyezi Mungu aja wanika shabaha hawanika shabaha le bunjilo lao libulu alifanyishia hauna fasia beshwa ziheza nyonga usoni mwe jeunesse mwanjie ukaona mabwe sersambeni wapo agao shaharu meke sto heze voti eske kweli mruyenda ndri hamzo ulo kilo jana na minga mmiliki kilo mengo miraru ewo kweli ngwanzo naswili au ngwanzo anangamizi mimi pour moi minga mbabo mndu ngwanzo anangamizi ke condition eja yokange bidombeni omwani mwambeni bana ke condition dokai nganzo mbeni banu wandu waizi wa mbeni banu honde vote c'est très dur hunu wa honde voix zinji hunu mimi pour moi hakika bomi ani amumsikinioni hakuyu tena namnamini okami timru wana fikratiti che condition ngyo nziro alors madame condition ngyo nziro nyi wananyasi wa hunu moni mwambeni ngamjorenge presso ilone jeunesse mwanjiye wanzo wajimontre parce que banu emijo yo ntipi akabati mjabolo na voix zinja na mbeni she jeunesse mwanjiye ngo abalao ze voix zo mijini hawo ndi wambetsa zinu shaba kabati mbujoka ani wanando abalao voix za mijimi enji wando bureau national wando ambetsa sinde jeunesse mwanjiye ribala ze voix zinu olewa sha kontro ya ho ndu walombeni shabanu enge wow embabe serse wa jovoti wa mbeni kama njia ngu baleza mwacha coordinatori mseleani munirungu baleza seleani amedi bondia baleza ezadi majuyu kwa jajo paroshinda ze vuaza hembabi serse jovuto mbeni shawo bureau national ngondo wa utsanye zahe amahame union ya hawo union jeunesse mwanjie wandu wanzo wakena zunguka hitwa wanzo wakeka mjwaezi basi ikhatwarido ukaya mwanzo wa unjileza hao wende wajikazi limane kao wakati rulo unu nguo wakati mziro na ukaleo ni wananyasi wahunumoni mwa mjimbeni mime condition ngyo nziro yo matematiki tsojo résoudre ani parce que ani omono hambi omwanama omono hambi uka iyo condition eke condition ngyo kai munrevoti ho jimlifu wahe ama hame kamili bon oui
shae kaya kondisoni kiwa wa mbeni SRC ilo mbeni ukawa hunde mbeni wonde voisinji mime kondisio yo sana mdatsori wa kontineri ya 40 pie yamba yeroaende iyo nongozi no impossible do to himo yangalie ukeya bo to yangalie antasha hujusa wirwa izonda mimi ngamonoke kondisio hiyo ndio nziro enga mjoka udunge pression ya jeunesse mwanji ye ukangwa joka humshidani heze mbwana walonizo control ya hanyu hata mfanye makri hunu mjini fikire kao shetani hajojwa humnikaniyo no hunu hujiribaya ele balonga jojirije ilo mina werto ujua ilo mina werto ujua enga jojaje so andisa wewe ranzida aba handi so fikiruka kanga manzoba jiribaya enga jojirije baseka kujondale jawabu bahitawa babu ngal jokaziro enga johama wewe wafikiri engal johama wandra jine wawanike fikira wande werumie zonzo mimi hao kaya amanike japaro fambahindu amanike japaro fambahindu bwama hame bwangazija bwa Komoro mrwati tante hafanya ndongo na minga mjokaya ekeda ula ya Komori baadhi ya haungo na nusu ya mbatonde ya iman mithqala dharrat min iman ye parhana rumazfu bazahao itobidi wapare wananyao wahere joyama hameino wambio kaya na mrenzi fitina msifanye mvuyu hokanyinyi wanyi zemiozi mwambiani ukaya ihakika kwa wati abungu wajoka hanza wa force no wahundeze vodi shaye hakika harumwa wizani dhahiri jau ya wazabilete yo harumwa vua hunu kadeze vua zo waziwa c'est impossible mdungo yo mavara kahamidwa karihila ya shidwa za votizo ukaya simambia nundo ekeza birazo darasa abo nazirisome swantipi ya ukaya sababu Burhani wokaja fanya kampani Burhani wokaja fanya kampani shaheze rankuini na rajizi injina hila zinji alafuzi sababisha Burhanaro mwa dakika yowaza ye gwawa mbeni wabiri wa zubu arumaze votizo wa voti Burhani hatende mbeni sike kweli abo heni hali kweli Burhanajo tende mbeni aruma voti hamidu akarihilake katende mbeni aruma voti abo mimi ikanga muaminiyo yemba bintinti ya hikima Mwenyezi Mungu yani ni wananyasi wa serse kaosi ujo urongozana rihadisiri ni kanafikira na mwende harumaze biro enujojelo ukangu kolontizo biro na kelentize biro shamru na tawe fikira ya uhadala mrati kirani kiwa fikira ya ushia za limiti bai hakika wallahi mime heli naona haiba ya baliaha midwakar hilo siku wa leo ngabo khatwari namna nunaye zifu bazajuha harimwa mashababi menji na kanaona wala la watukana haja na voti naone heli walona haiba heza voti zinu ekamfanya provocation twaminukaya paske bala na mwele wendro osikulema na Rashida Rabiri la voti zila banu harimwa mji bahawanrukao zemvuzao za harimwa mnasulogawo zole zemvuzao bahawanrukao ekaware mnakio owenza mvuo henda wemiwa wana alafu mnakio wo siku huo kajashindo athiri owenza mvuo shida wemiwa wane wa wana shati ndo anzana angalie owinji wa Hondu Rabiri laze voti hizo desidama ngwao harumakari hila asampursa wa mwimilia ngwa utayari wa mbirilie ni etwamangio inji ukayonra abo yokawa shida voti abo mwendire geste ya ufanya hila utinambie mwendire geste ya ufanya betizi ukalewora nge biletan 4 au biletan raro ujihade ukango koshizo waziri shafiu wende wa mtinie mna system titi gujuheza pression wasu ya wahanguso ni mwandu ikao ngwao harima uvirilia oshinzi wa karihila bidi ni wosuyeje kwa harima bioka si asomi jini hunu enujo kana yezingar jo hivirilia enujo karihila yehenda lazima rimbirili rikejumo mwambia remwesheleziza
zenjema yakahamba wa mahame auka wanizo mranzao tinizo mgwanzao shado mrutsodo para wa mahame jabo mriado wa para ya harmwe mabunjilio mrie wa para ambe ngabondra zitsa yinu mrutsodo para emijionte pia. Dr. Karihila hafidhakumullah do husiyo kaya enisau jo waswili sherishaho wakala mrutsodo parema henna mjiwa mahame mrutso kana todo fanya wekana monano harima mwezi todo kana monano wa henna dhamana wahe udhamana mziwaru mjiya mahame beyo mengono mwezi nongoza puziza ema politisie wa mahame ekari mvotini abodo usiku wabahi halafu itongeza nusu ya wandu ngwele wao ka emana modomwe kana maisha dabori mrengezi saone maisha ya hanyu halafu mwenda mrengezo ya hanyu kamtu rengeze ya hanyu abangedo ukaye mengoni mwe hikme kao impuzizani do ukaye nujo ekahu wasili Dr. Karihila insha Allahu kahu wasili ho hanza he rabbal alamina nyezi babango jo abowere heli rele waila na tijoziwo bando abange do husu ya Dr. Karihila ho hanza he rabbal alamina ekahu wasili tofanya taratibu owaze wahe ama hamenu kamili tokana mwezi mzima udowa parabunjilioni wejawe wamba ngoyo ukanga bondra zitayinu enga monori ifanye mwetanga fikira nyonsi pia ango jojo hambezo wanzao nchujo ndobi shahen arbitru resompira izokolato hane kipu ya janze shinde abangengo babu hobure so kabo damba ngawe kipu ngawe jaungwa ngawe party kulalabo to hanzo dunge directe watawa abonge doukaya mronde wakati uwaze wa mahame harimwe miji uwaze wa miji udonda tartibu emijiyo nsipia yinu wewa para rowa kandawe rowatu kandawe towa para msanganyihe kaba no waze watu watawale mijinu mgungujo wasamihi ngabo wakati kwa jizo wanzao hena mreto remember fome ya hae hajoji heza haeche abonge mrutso wa para bakwa na mwara hujema kati yawe sala ndwika wengi ngabo ko korompewa abonge towa para utsambe mze fulani mumji fulani kaja kandani tofanya henna mwezi udopa rowa ze wa hemijia mahame mweja mwerandaza mwambeza akiri neza tsukiri owaze wao wajo urejeyari mwemiji hao wende wambendra ziwewe wayamba masababi yo mijiniho wadojo ukabano ya midungudori jwa habari kabati mrujo tawala abavu harimo wakala yadoru meformili hiyo itotoosa au yende maudu adone hamjewiri au wakamwanza wamienge maudu izo rapu ngojo kajumanzi wanana zinro jine ngojo votiyo abonge karija siono kawede hanzo telefiti n'abajirimbwana amjwengaro wajo kahanza obihe izo titasinye tsiri bana anjwengaro wajo kahanza obihe hauka alfitnatu ashaddu min alqatl abonge enirjohum persana mna fitna wa ukange tayariya yatsose amani yahom jiun abominga mjuo izo walewa hulewa ukae ngawe na yezi au ngawe na jau shami minga mjehengaro wajo kahubie mina gozibi hunu ena zambwa mitoto la buhari shainu nga mzambo banu ukaya ena mrujo kahenda kinyumene amani ya Mwenyezi Mungu ijihunda umjini mbeni banu ngawe tayari we franchise and uirwariye sheza limiti uirwariye noba jirinongo tsondiyo hunu amjengaro wajo kahubiha amjengaria wajo kahubiha nane ketsonda mondo bihwa njakaya tizamba shao ekati fungwa hun duniani wa Mwenyezi Mungu nganjofunga wenji haukaya ilo fasiki wamna haramu wape wamna haramu habude dunia nade mna haramu osubuti yataheyezi beshwange jo utadamu au yataheyezi beshwange jo urahito
shoti hindu umna haramu habude dunia uondo pande wa he amani uondo pande wa he amani namna lo tayari rumi surtout tenauransi wanama wa he parti serse ni wajuao ze fikra njema za hao ne imani ya hai ne imani ya hao ngani muombe ni Mwenyezi Mungu kai parti serse hunu mjini mbeni nganjuo kayo janibu mbili nyinyi ni mjuao ni uka sianshimi nanyi zembiyo mwendao mreje ilana no ujama wanyu nyini wana wa mbeni basi ikawa nroji nengo anzo wa jonese tijomo bani Mwenyezi Mungu mkeme ngo ni mwajo kawabiha Henry maudu banu keduna kejesa leo ngabontu kutuju engo ngabontu kahanzo votiwa basi aktiyo wajoho noka we mwanadamu we kwanza mbahindwa na mwanadamu utitono ka we mwana nyuho wa party halafungo mdifaibe shwa katina haki ikakatina haki engario walona haki umreme iyo ndio suya njo uhambia basi mavuna ngojo ndabada mahakume jo mkinishia tujo kahanza mwende dhamana imna akti huo yo akti de bravoure basi akti yo kena parola albiru la yibla kena parola kanu hambiyo jo mkinishia mrajina kena na matu atiti yone na hii shae akti yonge jo hufaza nguo hari mwa mabeya menji hunu mjini nanu wajuzishia haukaya mwananyamru dezen rongoyo shati nde damu haukaya maswahaba ngabo wadoti nzo wananyao no wababa hao wakati wakawana zenye jihadi zoto nusure haki abange haki yo muhimu soni mwa Mwenyezi Mungu ane mruma nzao basi ni wanyama ni mjua na repart serse formuliyoti itimbo muheni bayo mavuna hao kati karibu ngayo hule shanga mjo uonando kamrume formuli hiyo nane kamu irumia mwede mdungu arume partia hanyu kamsubiri bawo ni Mwenyezi Mungu de humlisoni shanga ni mwambioni ngamjo kamnaura tukaongwa na arume ya mahamiri shantu amenu kaya biro nationali wajohenda wa mdunge ni hazini banga bo mruye ndo tafiti na arume partia hanyu homjini jo tadamu humkaushi ya humzingara humzia wewe wawe wane wadungwa nane ka hudungwa au Mwenyezi Mungu akahutaza ajali yotaze beyabi shantswami nukango ujodungwa hazini heze longo hizo Allahu a'lam enukutwa he amani abori kaza yabo enukutwa ya bililo nzironda hii anzoni birlebana enukutwa yinu ingio muhimu wana matukufu baada raunese amani neze makri haukaya mengoni mweze makri ubokao ngazi sahao zemakri zihutaji wao zije zirumishihe zemakri zo zinji tenani musuyeni ika ngamwele wao kaya homijini mjoka ukaya wanduko ujihisi ukaya ngwao na shwabaha timwambia nukaya paske banu hunu mjini mbeni huningiho tafauti ne miji ya mahameru maze voti hauka hunu wandu wa serse wao ikaze zemio za ongizo ozeloni ngwao jo urandongo zabaya awamfikiriho ka watante fikira nziro wandu watofaze roho wazitaka ngani owandu watofaze roho wazitaka ngani tena wandu wabudawe dunia shanya mdu wabudo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abokai amanilo priority abongu juo kaya ngiyo nziro kaya hamido akarelashi ndovoti hunu mjini mbeni shayeho mjini minrajine iho ngwajo ujihisi ukaya ngwa unajaishi arumaza akiliza hao Allahumma badikal jaishi linyenye manyo lambe hakinde haki kawa serse kawa tijindini hakide haki abo ngabo tomainji shekaya de jeshi lambo ukaya na mkenyi ne mruu na mbirilezo ajoka hanza afanye abo ngabo khatwari harimwe miji hiyo
abo ngabo khatwari ho mijini iho au kaya mkini washinde wabaziziwa he formilio emana mu mijini iho kahuti he hali mbeni hulio mbeni eheli hulio ye formilia ufanya ubazaziyo ngiyo ho zero ho kaifanyishie edemani nambao kaina mrujo kahanza tante mwendre just wacho jirwa hitwa uo hatojibiha aranao uo hatojibiha abonge yode mbabi mimi ni usu yao na homba Mwenyezi Mungu kaya zerongozi bireha amani henu kutoa ikaondo ya lilo ya raru wanzani watukufu au kaya zenongoka zitinyangu ho hakika zenongoka zitinyangu haukao zero ni mwambia unuka jeunesse mwanjie ze fikrambi walonizo za hanza ondreyezi na hunda ze voti zinu iyo ngiyo nziro paske ngwaona mbwana ndaru doka wahunde ze voti za udepite zinu iyo ngiyo d'une manière générale ngwanzo hena mrabale voix zinji abana problemu kabati mrulo harimo jeunesse mwanjie ujoshinda bale voix zinji kwenda harimo bureau national zijoshinda zipiku ze voix za hunu mjini mbeni embabi serse wajovotiwa impossible abonge do bana nzoni lezo na nyasi wa serse hunu mjini ukaya kwa tuji impose ho marengweni waliyo hoka wakubaliwa ndu wabalie voix za mijimine au mijimi tano mijimi randaru wende wa contre voix za mjimzima no halafu mjemdamba banunga riengwao banu jeunesse ya mwanjengwa anzori teze wanzori fenjao na mwane nao harumwesha mamlio abonge hautimizi auka mwishiale bunjilo la hamidu karhile namna labira wazee wa mahame miongoni mwao Mwenyezi Mungu jombariki na mzee wa hatu kotide homjini fundihe Mwenyezi Mungu gujomletizo muri harumwa twa bahajibu mwanjiye harongoza mzee Sulemani bwana kahena mratso pale jaliko hena mratso tawala homjini ha abongenyi mwamba mrujo ukana zungo kahitwa bala hemlemba baga mjore mana nampado setwa de shaha na matso inshallah taala ga mjodo henda nyi mwanzo mwendeke shahitwa ho hanza he rabbal alamin rujo fe matso hende sheka mwa benze ga mjore mana na huinji hesa kamna hunda mramzingareni yambitse soyo abongenga rijo wona zambiyo mzendawo zinu bazinza sakafuni tsanangari mwambaoni nyuma dhama na mjambedo banyi udiwa zaraka ngabo tsiru johana nanyi ekanga mwanzao edira yinu mwili bekavu laadhi marada bishi ngari johada bishara nzingeri sulu kama tadinu tuda chesha Allah Ta'ala abange haukaza kifu roheshele ziza nukta bokao ngiyo muhimu nukta yinu ni waswili edaula ni madhamana wa daula ikawo wandu weshila mwana mkomorurongo kwa tsoro na jama jankudi riwambio kaya handanina mkubalu kaya kondisyon yaho wandu waserse walo mbeni oka wabaliyevua wapiku hamidu karihila mimi nga monoka ekaizo kweli kondisyon yonge jihundra o harumazela tabu
tijokabo wanduanu watwalido afikirara nzihale wadungwari mwe parti serse besele ondo ikabuli joka huja shami nsuwono kazi ndongozi joka paro mkinishia mimi kairi nekadi zo wandu wa serse wa homji mbeni unu wende wa heda usi ubakwa jashinda karihila mbeni abongenga mono mbiromeleni amono mbiromeleni ukaya eba wandu wakafanya mraha omjunure mwahonsi pia mjambeni unure mwahonsi pia shatsi nusu ya wandu shao mjambeni unure mwakamili eba ilati ndo bandu zenongoza lakazi jaka ufanywa heza wandu anuwa sulishwa banu haukambeni wandu wa parti ya serse mbeni ya mizwa zero na abo hizo sisi rijuwao dukaya wakati mbeni ya kaujamizwa le zahale juma ngabu wandu wa serse mbeni banu wenda mbiyo hata waziye belu yatijena jaishi mbeni zenongozi hise ba wasamili hana kimji watinde hareme atifenjau kawajakiri solution wadesido kangwa remao yeba wao kwa jaka heleo kaka kwa jarema mjo kamlaoma jini mwakaya eba kwa jeleo kamwerema abo wakahumsisa ningamani waridi jelewa mnikeni kondisyo ama diyo kari mshinde mbedi yo kondisyo yenga myono nziro kaka mjata yarisho udungu waranzi hale mwaka wanzo wa profite banu abo kaze nongozi inunrabo abonge walillahi alhamdu babu elewa ukaya anganyar musongefu na uwajulize daula komori ukaya ikamtwenda mwando omijini hatu amahamenga mdirumao waziri awa mahame banunga mdirumao mndu na mdoru mao matsuwa ruma na mdoru mao matsuwa ruma bawa umawa ruma wawanja shiengoni owinji wa hao haukenri mimi zonso shindelewa harimo wananyasi wakawahundushwa baha wakama waziri hadaraja za juyu sualanga mjelezo si wa mahame hauka kweli zenyi zara za jama hamezo tinchashi walewa zenyi zara za jama hamezo tinchashi ebanu hotsokaya ngabo mabavuondra mwenje wajua karijo hundra ewe manaratu hundri konyide mshinda na waru mwe nyide mshinda nao haru mwe parti nyinyi wanyi hotsoka belu hashindarenge mwenje wajua na pare hazibe hahula hende hata henna mjibelu yatu kaujwa hunjia abangu halo sufina daranjeu ye hunjia ebanu hunu hotsoka hunu mawaziri watu na mahamenga mtingo hanza ritodo ando tsodo anza mndu kazitendwa ebanuje na abo uwenza mvuyu ngwarengao ndi harumwe serse kamtsusubutu jempoze maoneso kanyi wenyi ngamjofenja wekafu njogo fulani kazi jafanyishiha shala kulli hali bavula kamili la tufanywa ambarongoyo mardi mwa jamaa swagiri mje munrevoti na belwe manajo hambayo nrevoti mathalan armale bavula ngena ya hundra ngena ya hundra belu ngena ya fanya abojo mkinisha kahende mondo aru mumru awasi ndi hamwana ya rumishaharu male bavu la hahe hamwimilia wala adhima yondeze voti hizo haukenri ngabo atuka mwanzaba wa mwanzao ngabo hokale ngena yezi holewa ngenezo yafanya ngenezo hamba hotengweni hebanu ranzida balata lewema waziri ya jama hame artungojo kajumotsodo ambanga rujofanya kartino sikurujo hamba ukazi shinzinzifanyishia na borendo anzara angaliye harumo wizani wabimisa amidwa karhilala warumwe yezi na weza mbishi hao tujuru mundu hona profu ya ndongozi njia zifanyaru mwale bavu nokatsaru mwezi wakati ya kauzifanya tena hazifanya heze relasio prive za hae ni bararabu hokale o 49 million ekatsibe wamrajine kujona biya babo tukawe 49 abota amamo tsamba mashashi 49 million au 50 million izima yabo pumbalama pesa mandilo la jalapanga shindo
ya mahame kamili warudao yabo arelewa nao abo lofumvu kuyu na wanruwa kama waziri na mawaziri hata yebila yao yonzima dokale o wa mahame mrame tirenge mruhazini na shabone mrame hazini huo kana kaushinda janele zenelewe mimi uonge tayari odifanya shaye ngujo kaushinda neleze ni kubalukawe mndu mwema eshidunga utsongeza mndu ye kamwema intere general abongenga ni musioni mdo defense intere general zinu mdo subuti mwa baraisi wa daula ne ma SGG ne biro national ya hanyu mwambio kaya wala hula mahame ngi hodziro atampaka leo haukao ziro loa mahame do kakarsida banongora shidare fanya yiho na abonga mtsingodo anzare jana vuwa zinji harumaze voti ezo ngarujoka ujanizoje na beluju zidabo ya kamba chine na mjia unjaya kauroswa ambiyo abangu ruhela sufina dara ima na mtogusindi shabara kanzima ya mabano ya mwenje ya mwenje wajua waja hunu atide na tuambaba atide pare be pare yongiyo na mahala ni hinji hatu parotula pare na hutuada hatu mbabe ba hunu ritino ya ndrago iseme nyeha watu parotula na watini shande baraka ho mwenje unishawe mabavu utoka mahame bahi na abonganyi yabo ebanu weti promotion zimana belu harumwe serse utoka belu ashindare ngende mba jini kutushindendri utoka uyashindare ngende washili kutushindendri na mkeradhi beyo khatwari wizara zati mizingabira nzida balata mpaka leo zera zonmado kanga rijofanya shaka batidzi mashili wao kabatidzi mashili wao chahenu sikudo solo amangari jo wale ngarijo hala mbate mbate arlewa nao mbate nsu yakaushindana na mhogo mbate bo yarale kiyo mhogo mbate ujoka urandi ise ujoheze fulera lijetwa maloka ngojo kaurima bahindu mimhogo tijanezi mashiliyo tijanezi mashiliwa amhogo si ula madaba ngeri jo linda mhogo ebanyika mjukaje mhogo chahenu sikudo soda mangari jo ulambatse ngar jo ulambatse eroto joshida ndo subiri abonge hakika imengo ni mwezi ngo kaonga bo hatwari unwa mie hakika mie sersama hameinu yodori hwa mabama zero shao kwa shinwenda wajidefandari mwema bani hao wamba peluka pelure ngeshin na shila karadhi baba nuhula karna parodwa hunda wandurari jafanya bandogoyo na mdrinike zimarenda mahame na mdrinike mwenje na mdrinike project ma mwenje wajua jabolo hula renda mahame yeba ngarjoka udo wamba arjoka udo manongondi yeba nyika mjoda marama hiyo arumwe biro national ya hanyu mawabio kama ngamonzo mditari ma problemu na mdrinike zimaribe hamahame mjemone shausi kurjo kaushindanere tujane zima shahakika mimriho esersama hame mriho baziro haukaho kado todo jamwe shinda voti nabo kamtsina nongozi kamtsina maelezo ya ushinda parce leo po kasina ministeri waziri wa hezemali waziri wa hezemali hatante harimwenzi adi majuyu hasaidia hatante harimo mji wa mnungu hasaidia sha harima siasa yoke tufanya siasa ilio generali haku harima yo generali harima mji ena mruma mji ni hebidi yo shukurie yabidi azishukurie surtout dans rom mji ni ho ya jobirana nduwenji sha surtout ndo mji ni parce que par yo fumbwa ndo mji ni ho ainde nzia ya mnungu ya habana assembly abo yo fumbwa ndo mji ni shepari ya mahame yo tofumbwa na wa mahame yo kedo fumbwa na mji iyo kamra afanya abo yo fanyila siasa ukaharuma hena mji lazima unrandu yabo kauja na mwenje wa juwa jabo mabavualonu wo abo hena mjabo ngo jonda mndu watuka naye sheka hujaruma mji ufanya mbando ngo nzimaru mwa mji harimo mji mzimoto ufanya mbandongo uwafanyila mbandongo izo shukura zo mjini yo sha mjini ho kana paroshinda wo bale honda baba hanu mji mzima ujo wafanya mbandongo yo abonge narudele we namna ya ufanya hauka izo kweli zo shukura za ufanya sha ikisiasa ya ubali ya mwende harumale mabani hanyu wabalawa harumwe mabavuhenda munjila na mrema hiyo mabesho majanisho
kerim do jana shijofa yo wandu imijionti pia ya haya mahame bala an laga mjou jirengezi za siasa abonge ikale ukamnavjwa henda mwashidana ne mabani hanyuwa siasa hula mwala muhamu abara jindule intere generali mwajahunu jero nejoka uhimazi menye kazina paromenyo animbamu besho abelu haka uride ya siwa mahame hamba hunu heja mwenje wajua wambeninga rjo henda reutemro amjuka izo tartibu za shiengo shahena umjambeni kaushitimizi sha mnyezi mgule jomhukumu zimgwaide jomhukumu wange hoa suya uo namkeradhi wananyasi watukufu mdema asubuti mje mpoze mabeba no amahamenga manzora nziwaje no kartina rabeha shili waone mijio ntipia shabo tishindi tibe hamna riali mji fulani wafanya mnarongo wa kihao ye mji mrajene kwa tungojo kubadukabo yosi babu yokana nziwa na mdrinikeshi jowlo anemi jiyama hame kamili bo mamadu ya janazili ya paro bitsapare ya bukosi karatsu mabiyani owanru urakana fursa yotino apare njema ni muhada aliswalihi wazubo mbabanu yabo wamba muhada aliswali ukati jau narite pare ya ralikume bangar jordiru ndezi 2016 ngar jordiru nganye asa ya kazo juma yabo nyondo wenza kiburi muhada aliswali hakaanze pare tilo njema shanyi makonseye mwaka mazingiza muhada aliswali mwaka karibu naye karjamsam hinantensu kuyu bazema lizo mzirenge mjamwa hamalari mkanti nembabiza mishahara mwaka uliba kamjajo poroshinda mwahe nyumba mbili kwa jwamba nzima halafu mrengeze malizo mzihubu amanzo kariba leo nyima tajiri nyiwezi chanyi tiba tajiri mjaleo wa mahame leo ngwa dayo pare nabo tawale tsandra watuno apare njema ranzida balata leo ne bije yatile pare tsandra yonde bije uya kane pare ila kamjariti na njema ngamanzole rudo habili pare ne pare ala mitami hulu jambonku ke japaro renouveler waranzida bala hata mpaka leo abonge mimi na mtsobeza mderemba mwenje mrense paretino watu parotini wange mje mtiniwa ikaka mtsina zemvu hizo bakar japaro rwa mwenje wa jwahunu na mwendeze mbiyo mdero mwenje ulio arumwema bavu ama Amerikena bekando huwa lole juu wangasina zenyirale hizo jerika ze mapano yao gemje maudu kanga mwangano nyine mabani hanyu mdamba zo mwafanya ya mahame wonti pawa zunromana ondo hule pazanyi muri za hanyu baba ni hakika anganyi hama kamtsushido kontrolo kaya kamtsina bangano ani kamtsine zo anganiyo kamtsina ho mabangano kamtsine esho angania kamtsine shwangania na zila hale yode kweli kamtsine shwangania na zila hale ngamjao ka koonfi ijoulo ilo akashambo yonfi nzima na bwenfi yo yoba hate kaushindi hilo ke jaridi hapo aenda zayo ba hiyo hambwa muhizi wo hambwa muhizi yode mfiko yo joulo akashambo na aboye ilowa yeka kana toma paketo haho mtsangani yorari okayo pambo bangu botsopuwa abonge yoti twamayo kango joshindeni sauti odolo muhizi abonge na mdoka za shambo kanga mwanzo mjena fia nsode ijolwani wa mahame abonge ngarjoka za yabo za tunalezi ziliwambia za tunalezi riwambia wando mbwana webangeza hao kazi wa fotohati za hatu abonge rikamwambia nukaya ekamnuni ya muhemaze mrilo yemfia junga mrandaze misizo onsi dulije ulili lijivurunji ya pangani mrutso dobo za hamili hamira ruhatamine lijola yanawe mwenye rehema. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.